да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Вітаем, шановне гаспадарства! З вами канал Торт. Ужо набліжаецца верасень, а гэта значыць, што надышоў час адзначаць галоўнае першае мерапрыемства ліцэю салют. Давайте же паглядзім, як гэта адбылося. Вітаю! Якія пачуцці вы хацелі выклікаць у 10-х гэтым канферансам? На самом деле я новым лицеистом 10 классом своим выступлением, в том числе, в принципе, выступлением всех актеров и этим салютом я бы очень хотел показать вообще, в какое действительно чудесное место они попали, вообще какие концерты и события тут происходят. Дякую. Ці з'яднаў вас канферанс? 100% да. Я паспела за гэты месяц закахацца не толькі ў ліцэйскую сцэну, але і ў свой калектыў. Таму з некаторымі людзьмі я па-новаму адкрыла іх для сябе. Таму да, з'яднаў. Вітаю! Як прайшла падрыхтоўка да канферансу? На самом деле я думала, что самостоятельно организовывать конференции это достаточно сложно, потому что всегда с нами были до этого наши 11-е, которые всегда могли наставлять и подсказывать какие-то моменты, а тут мы оказались сами. Вот. Но я очень сильно довольна всеми, с кем мы работали за это время. Я очень сильно довольна нашей командой, я очень сильно горжусь, вот, что мы смогли это сделать. Вот завтра у нас конференц, и я надеюсь, что все пройдет очень гладко и очень хорошо. Дякую. Ну, лучше пересними себя, заснять, как я сзади мы перейдем. Да, мы снимаем еще. Вот в эту серую вставочку, пожалуйста. Шановні глядачі, роля Джина свободная. Калі раптам вы хочаце паспрабаваць сабе на ліцейскай сцэне, вы можете напісаць у тэлеграм мне, Лідзе, альбо Антону, Мілану ці Ніколь. Мы чакаем вашых заявак. У вас засталося літаральна некалькі гадзін. Калі ласка, апішыце канферанс адным словам. Гэта казка. Вітанкі, мы Торт. Як вы ставіцеся да свайго персанажу? Вітанкі, Торт. Я вельмі люблю сваю гераіню, таму што яна здаецца такой вось мудрай, але яна і з гумарам. Яна вось выходзіць у абсалютна рандомны момант і проста павучае іншых жыццю. Але з такім гумарам, але з такім густам яна мне вельмі падабаецца. Я неймаверна шчаслівая, што я маю магчымасць сыграць менавіта яе. Апішыце канферанс адным словам. Я лічу, што гэта будзе шчырасць. Вітаю! Якія пачуцці вы хацелі выклікаць у 10-х гэтым канферансам? Знаешь, я чуть-чуть издалека начну. На самом деле, лицей — это очень уникальное место, потому что каждый лицей здесь учится только 2 года. Поэтому за эти 2 года нужно успеть напитаться всем лицейским и передать все лицейское нашим, так сказать, наследникам, тем, кто будет после. Вот, и поэтому, когда я в первый раз пришел на салют, я подумал, ну, я реально был в шоке. Это буквально начало мою карьеру, вот эту вот конферансную, потому что когда я увидел вот это меня очень сильно вдохновило, и я решил, что я очень хочу помогать со всем этим. И сейчас я хочу у 10-х классов, у наших новеньких лицеистиков вызвать такие же эмоции, чтобы они хотели везде участвовать, во всех мероприятиях, активничать, показывать себя и развиваться, творить вот так вот. А зараз некалькі пытанняў да нашых танцорак. Ну, па-першае, ці было гэта складана? З аднаго боку, гэта было складана, так як рэпы былі амаль увесь месяц. Аднак нашы арганізатары і ўвогуле ўсе ўдзельнікі, яны былі такія запаленыя, і гэта было так весела, што гэты час праляцеў вельмі хутка.
Дзякуй. Я не скажу, што было складана, але мне вельмі спадабалася колькасць танцаў у гэтым салюце. Гэта проста супер, бо мне здаецца, у нас не было ніводнага канцэрту, дзе было так шмат танцаў, таму мне вельмі спадабалася танчыць, нават калі было час ад часу трошкі складана. А які танец вам спадабаўся больш за ўсе астатнія? Мне вельмі падабаецца прынц Алі. Мабыць, гэта зараз не зразумела, што гэта, але на відэа гэта будзе проста бомба. Сапраўды. Мне вельмі спадабаўся, мабыць, больш за ўсё наш апошні танец. Ён такі эпічны, ён такі вясёлы, ён такі смешны, трошкі менш арганізаваны, чым астатнія. Мабыць, там не такія складаныя рысункі, як мы стаім на сцэне, але ён такі душэўны, такі цёплы, што гэта проста супер. Маеце рацыю. Апішыце, калі ласка, нашу началку арабскую ноч аднім словам. Містыка. Ого, а вы? Гэта будзе горача. Супер, дзякуй вам за адказы. Вітанкі. Хто вам больш падабаецца? Грамадазнаўцы ці гісторыкі? Традыцыйнае пытанне, в гэтым нічога новага няма, і заўсёды я выбіраю адказ такі, што гісторыкі, паколькі яны вывучаюць мінулае і ведаюць мінулае, а грамадазнаўцы вывучаюць і ведаюць сучаснасць, то па гістарычнаму я люблю гісторыкаў, а па грамадазнаўчаму я люблю грамадазнаўцаў. А эканомаў? Эканомы не паспрачаліся, тут любоў кшталту іншага, напэўна, таму што эканомы яны вывучаюць і ведаюць, павінны прынамсі вывучаць і ведаць і прагназаваць будучыню, таму я іх люблю вось так эканамічна. І як вы лічыце, ці будуць наступныя гісторыкі, ці грамадазнаўцы, ці эканомы лепшыя за 11-х? Дзякуй Богу, так заўсёды, таму што тыя грамадазнаўцы, гісторыкі, якіх я вучу, яны дакладна лепш, чым я быў, чым мы былі у свой час. І гэта правільна, таму што ліцэй не павінен спыняцца. Кожны новы ўпуск у ліцэй, кожны новы грамадазнаўцы, гісторыкі, фізікі, неважна, эканамісты і гэтак далей, яны павінны быць лепш, чым папярэднія. Таму што гэта забяспечвае ліцэю той накірунак, правільны накірунак, адзіны, напэўна, правільны накірунак, які можам сабе ўявіць. Ліцэй павінен ісці далей, ліцэй павінен ісці і быць наперадзе. Дзякуй. У мінулым годзе вы арганізоўвалі даволі шмат вандровак для ліцэістаў. Ці працягнеце вы гэта рабіць у наступным годзе? Так, мне гэта падабаецца, пазнаваць сваю краіну, сваю радзіму. І ёсць некалькі кропак на нашай карце, у якіх я хацеў бы яшчэ злавіць ліцэістаў. У гэтым годзе, па восені, ёсць у нас абласны цэнтр горад Гомель і раённы цэнтр горад Ветка. Гэта своеобразная такая сталіца, старообрядчества у нашай краіне. Там ёсць цудоўны музей. Гэта бліжайшы такі аб'ект, які трэба нам паглядзець, пабываць там. Дзякуй вам вялікі. Прывітанне. Вы кажаце, што ЭГІ гэта вельмі цікавы і незвычайны клас. Чаму вы так лічыце? Потому что это уникальная коллаборация творчества, энергии, ума, не знаю, всего, наверное, самого такого топового. Я бы сказала, что это топчик. А ці лічыце ли вы, што наступныя ЭГІ будуць такімі же? Нет, вряд ли они будут такими же. Вообще я не помню 2 одинаковых лицейских класса, но в случае с эгами я думаю, что это будет максимально не похожее что-то на вас. Дзякуй вам вялікі. У нас есть некалькі пытанняў. Першае гэта ці будуць нейкія новаўводзіны на кафедры фізікі і калі яны магчыма ўжо ёсць, то якія? А як жа? Кафедра физики, астрономии и чарчэння – это живый организм, ён развивается и бачыце, ён амаладзіўся. Вот так, зрабіце крок сюды, попасьте у нас такие новые цудоўныя крэслы. Мы навели парадак. Хто быў у сакавіку ці у маю, той памятае, які тут у нас быў, мягко скажем, а зараз ўсё падрыхтавана да таго, каб узвешваць ваши веды, каб глядзець,
кто стал за лето более важким, кто более легким, кому подтягнуться. Кафедра фізики завжди обновляється і завжди збавляється від старого, непотрібного і отжившого. А ці будуть нові наставники на кафедрі фізики? О, это великий сюрприз. Surprise. Ну, неважно. Мы поправим. Вот. У нас новые выкладчики з'явилися. Макар Максимович Хартон приходить. Это старое и новое старое, наша цудовная традиция. А еще у нас з'явився новый выкладчик Лебедев Евгений Васильевич. Я сподіваюся, що він нам сподобається. І він опитний, це видать по його твару, по його поводинах, по його харизмі. Ось, я думаю, що він достойно вольється в наші ряди, і ліцей скаже дякую нам за те, що ми позвали такого чудового викладчика. І опошнє питання, ці будете ви удзельнічати у візитовках 10-х інформатика, фізиків і фізиків? Приємне питання, коли покличуть, обов'язково. Це наша любима робота. Дякую за питання. Дякую. До побачення. А зараз некалькі пытанняў да нашых куратараў з грамадазнаўчага і інфарматыка-фізічнага класу, нашы грыф-куратары. Ну, па-першае, параўнайце, калі ласка, вашыя пачуцці сёння ў якасці куратара і летась у якасці 10-го. Ну, сейчас чувствуется больше ответственности, потому что я хочу должным образом показать 10-м лицей и рассказать так, чтобы они заинтересовались и хотели участвовать во всех мероприятиях и прочувствовали атмосферу этого удивительного места. Ну, а в прошлом году я чувствовала, наверное, больше как любопытство, что-то такое. Очень хотелось все поскорее узнать. Ну, в этом году намного больше на меня ответственности, то, что нужно реально удивить десятиклассников, потому что когда я приходила сюда как в роль десятиклассника, мне было все очень интересно, и на самом деле на меня произвели большое очень впечатление, что мне реально хотелось приходить сюда учиться, участвовать в мероприятиях, и, ну, чтобы лицей для них стал тоже чем-то таким большим и крутым. А зараз пытанні да наших 10-х, калі ласка, спачатку назовіце ваше імя і профіль. Настя, 10 ИФ. Русана, 10 ИФ. Диана, 10 ИФ. Калі ласка, опишите конферанс одним словом. Ярко. Шедевр. Бомба. Дякую.